Alhamdulillah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana iya on roma barakai nasaba iya tu masigi mapunai dua telu baraka dena tama tu masigi tawe nareko dena makanja tepat nalori pong Allah Ta'ala innama ya'muruna masajidallah man amana billah. Jadi sitongan na tu tau angkai am kemakmurkan ni masigi tau makanja tu tepat nalori pong Allah Ta'ala iya ro tepat ukui ati mat di bola tapi iya ro tepat deniah keteni tenia idi punna pong Allah Ta'ala onronna na patama ya sangi tepat ukui ati na iya ro tepat biasa makanja-kanja biasa madodo biasa totak desisam iya ko makanja itapak natai dani pakasiwiang madari de panatama loroy makadama de panaloro nena sa dilo masigi masampajang iya nang katau makadawi loro bawas sih ito madodo tepan nanya tu iya madari tasela ko bang ite we tama si betul kan begitu jadi si salah tuh salam tau matepa takwa kemudian ihsan iya ko ihsan bicarogi nama peleceng dia naga cautan re innallaha yuhibbul muhsinin iya rupong Allah Ta'ala na poji tau ma peleceng iya wana ihsan takwa iya wana iya ro iman iya wana iya ro selang yaitu ampai puasa tau aga yo 5 puasa tau matepa ya ayyuhalladzina amanu tau matapai yoli untuk mencaji aga mencaji takwa makanya maka dai la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jadi ya ro tau yoli puasa tania tau magala tania tau mawatange tania tau madisinge tania ya yoli puasa tau matapai makanya katu tau kuirite modele na maka dodong namo jok ke maka dodo tapi magala mapuasa angka tau puah maka gala tapi nape tetek 10 titi ni ulun angka tau makwa jadi tepat ni wangi tepat jadi na tu ampai tau matepat enoli pong Allah Ta'ala pada itu tau mak jumaah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah tau matepat itu mi iya cek dia jolo bahasa iya kumah kadai teh selang sahada puasa sahada sampajang puasa sakka haji iya riasa ngasalangan iya na jamai teh iya rosalan nih iya na sampajang mo salan nih iya na puasa na teh salan nih iya na haji tau mampu salan nih iya riasa salangan mapasu sakka salang namode na suku iya limae iya samopi salang yang penting na ngakui manamoy ya jangan katu tahu pak dena sampajan na sabak makutumi dito ko kamput tadi mereka iya apa duan rupa tu tahu dena sampajan angka tahu dena sampajan na sabak nangga memang sampajangnya dena waji tahu make tu dena wadi ya sampajang aku mati pemali na sabak kapere menurut hukum agama apa ia nangga sampajangnya dena waji kapere itu tapi ia kodena sampajan nasaba makutumi nangga mui waji sampajange nalami repah salahnya mas sampajak waya aga jaro galunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi ya sangi to pase salang madosa lupo biasa kiruntu pas sampaja loboto iya nariasa salat tapi to pase iya tau makewe dena kapere tidak kafir mutlak pase ni sana ia tahu make ko mema sampaja ngisuro ito ba de to na perlu masahada apa ya ko makadaki kapere mesti pasahada itu emang de to isuro mi toba napa makasiwiang iya jadi na riasa to pase ya sampaja ngamo pa ya to tay ko mate to pase iya jadi aja tak kada ide na sampaja lanu aja na niya sampaja ko mate de kecuali nangga isampajangnya de na wajib ya selenginya iya ko pakita mata tu ya pita mana nga sampajangnya tapitangi ko sampaja perlu sakka talaporo
tapudangi ko talingi te katabi tatarima yang asaka ko. Yan tu ampai tomato tario lo koloi masara saka pitara. Aga nasang tatarima yang asaka pitara ko para liria sunna iridi. Biasa makoro di. Nampak guru kan? Anak mundri to manatu makraba man ditarimanya. Ang kalalo nama ko ade naga ipaw itransfer bawa man ni. De naga kalimat langsung mama ni kada titiup tama nih. Tidak ada lagi akad. Jadi pedek modern nih. Kemudian ion nak ko selang nga pitamanan. Jadi pitangnya selangat tak. Ya sangnya selanga pitangnya les masam pajang. Ya ko sampaja perlu. Yang namo ko sampaja sunnah akali cubu-cubu ki. Makanya ko rahasia ina tu ampai masarola bisa sampaja sunnah ko kui boleh ijamah. Maka dia Nabi taala tajal buyutakum makawabirah. Aja mu pancejiki buruk longi bolamu. Monroi mi bam matinro. Pak itu tau matinro tau mate. Ento? Mate kata ko matinro. Mate, na Nabi ta makada. Tapak beli itu Nabi ta ko makadaki de. De na mate lepu de. Nasawa iya tu tau matinro de gaga ulena. Ya sangi tau mate nasaba taraka iruhna. Iya mi ko tau mate materu de ni parewa ruhna. Iya ampe tapakan jaki dot takomeki matinro mate materu kai ha. Iya tapakan jaki. Na tu nasuri nabi tapakan jaki bacai pakan jaki jenne ko to melo matinro. Iya pa itu jenne itu para lulada. Nasaba yanang kamo jenne nate natinro na mate hilatinro na make nabi tamate sahi. Tomelo joka tomat jenne iya kota ko kecelakaan ni kalau langin atau mate salama gitu sebab nama teki dalam keadaan ada wudu ya sakaratul maut kita jenne gitu ajak kam mahana mau pa ina mate lalan ka jenne nah iya itu kelebihan jenne jadi aja tak ada kong tahu aja banda mu jenne kide makan jala da tu jenne makan ja kong tahu dia nasara jenne iya kemudian maka da kaon asal lengan ya pita apa to kemudian tepak puang Allah Ta'ala maka tani okui ati na taro tanya idi punna jaja jalalo tak kada iya na atama tepak na puang Allah Ta'ala tau taliwat-liwat nanya tu de nawat dingi pau maka iya atama tepak de maka da agan ni tanrai angka tanran atama tepak pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah Ta'ala maka Allahu Akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya maku supaya masih kita paham paya ko maka kak bergetar nu dari matang ta paham maka biasa mana ngi kalolo toh di makunre biasa ki anak darah di anak darah kong ka kalolo biasa tapujila ndak ni tapuasan namaga Idi na perone mi maga kong kana dara malak da tapuji na tapui tesan na makalay Maryam tapang ka pulok kilalang napai itapuasan na tapang ka kotikkedo ayan na riyasang wajilat qulubuhum bergetar iya na angka tau na kada pak bange Allahu Akbar na de na kedo ko pada yon na ku itapui chandrinna tanya pa tau matappa iya tatesnya leta maga atita ko makade pak bangya Allahu Akbar kira-kira maga iya ko dei pagaga kedo baru titanya kita matappa napai selang maraji ni ka pak di mamula ni makadawa maraji tu pale buana sala tepa aga takwa iya nampai surat tema puasa siulam mi ijami tema puasa pak iya ko makanja moi puasana ais mancaji takwa memang kaya sa takwa pak makuye ya sangnya takwa malak mati ka pole rilalana anu angkai na pigau rilalang atu tunggalinona berkaitan dengan masalah agama walingi contoh iya ko manre subuh tawe nangka nanre kulimanna ang kamo pa si japu ko panewe nabate ko masigi tanre kaya ro si japu de apa makadaki ya kota mayanan re de nasa puasa aku makotoro ko to buka ang kanibe pa yakatan ni ang katoni teng es buah yakatan ni tulita aja ni tek bang magi nasi salaci di menije tu menne de to gaga tau mita ko gan rusuk bawan ni maka kira-kira makadaki na ci di menije romane
maka da ide iya na de na batawe batali puasaku iya kene iya na pake tawe pae ko makbalu maka da iya ko kurangi timbangan na de na tarima po ng Allah Ta'ala matimba-timbang pangaliga bae de na pakurangi mana ro paket pagaway de na tanda tanga ko de na sasuway jumalana iya na ro ya sa takwa ro iya na ro melo ibawa pada ko tumapuas sa may kataniki iya ko masampadyang mga ribi kisiyan rakam iya ko matilampuy siya ga magi na talo ko matilampuy siya rakam matan na dua na dito ka mitay makada nangita ka po ng Allah Ta'ala iya na ro ya sa takwa makada na mo makalicubo ko kenro tatatok ko na kontrol po ng Allah Ta'ala de gaga de na risaliwan na pagisangan na po ng Allah Ta'ala makanya tu tau mapuasay kumeloy makalasi magampapa yan na lo majin sampajaloro akataloy makalimo mo dua na macidi minaluan na de gaga misang ni na de gaga misang tapi mi manasanay sa makada ina iya na tamanya batali na mo masika gigi mi tau to padahal dia na marigaga mitaw makoto ni tu tawen na rek ko bertakway yan na ano din na manas sa mitaw memang pak depe ko bola na hayam mo ano nga ito de ulit tu pertanggung jawab kami yan na yan sa takwa padali ba taw mapuasa ito lemo kira-kira tanya aja tu bawang ko tawen na motok ko lak na motok ko ba ini pak ya kong kadi ipol yang aja ni subu sesa aja makunray makoto aja tala subu idi na lakay ta pangkato tu makunray macam masapay matinro pilakay na nasapay duy na dito gago ko jadi itu yang takwa ya komendrai angkau pacidi ya se na takwa makadai ihsan iya na napuji po ng Allah Ta'ala iya ko takwon na iya ko ya takwa ite iya le dalle dari area tidak disangka-sangka makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nanigi-nigi tau bertakwa lori po ng Allah Ta'ala ipalappa ipole sininna anu susay ang kenoloy yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib ya lengi dalle puluk kode na sana-sanay makada dalle pule keka dalle magalete bali galuna mapiara bale na bosilopo lempa ruba pitaw galuna tel lari mana lo ko galuna balena yan ang tiyasa dali magalete bali kaya to makada na balena bali galunge ade yero balebe macio ko kayo gitu loh ya midi oko kampo tadi to marani mali makadina balena bali galunge yero padahal dalam hukum itu kita punya iya ruba isalona tayo na tama ko cek data hay ini pun nah digatan rana balimu makiro padamu iya tu koto mak bali bola iya tu takke po lari loko bolata biasa tu koto mak bali bola kepala wang ngemon ro perbatasan itu angka takke na loko bolata na iya ro mak buah anu tas itu kan na tu nasaba iya ro urak na lari loko tita nata tapi den rule palaba ini pak makaraki na anun na tau makiro itulah budaya timur kanjak na hiruidi ada tahu polewe Sulawesi Selatan idi ogi luar biasa de namin le palaba ya romaka de anutta pak me kami toje tu bali bola daun na minalengi sisan na mabu ya rojolo na kodo bali bola sekke de to gagok ko yan ang kabali bola makor bacangi surayasi bu masih jamak kapo iya jadi itu kuncinya ina pujila da tu po ng Allah Ta'ala orang bertakwa itu ya dalle magalete istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka o yarsuku min haitsu la yahtasib itu ya lengi dalle kemudian si tingkah ya sekna ihsan asanna ko gamay makadai bicarogi na mapedecing kiya sa mapedecing anu masalah yang enggak makanja kaya saro makiye kung kataw masike abas sakit yan na riyasam nang kabali bola taliwa seke na tulitalingnya gaga iyo puti di kapa ko masike bali bola to makadan to siya kaperanga marana chau ang kataw makada de si sille mo je layolo ang kamato tumatu nang kalau pakacin na to ko ay de
Jadi ya sangi ihsan itu iwala ijae mancajidecing ya na rosipa na nabitta. Waktu na irempa o kotaib na law malakul jabal lawi malaikat na bulu e podangi nabitta makadade illaw do mo ko Muhammad masara nyawa ko mita ko illaw do mo ko po Allah taala nanya palutu ya bulu lo patapay manang ya rote rempa ko aga na sa nabitta ay de nauto suka po Allah taala de untuk makasola untuk mapedecing ni de mi aronis sangi makadadecing ubawangin pay makoro ya ko de ulle pasallang ya rumah kokoy anak na pamatu na jajiem ni ya ko de nulle sallang ya anak na apo na pamatu gitu kanja na pak danduangan na nabitta gara-gara ya na ropak dongan na nabitta de gaga kariste monro kotaib coba salang ya ko aga sana masere ingkah 13% itu Kristen kokit ya ko kuitaib de itu doanya Rasulullah. Jadi ya kung kapamimpi makoro pa din apa ajay paujana kada de miro kasi nisang ima kada de ching utarongang yan na to pamimpin sipa na nanabita na pun na ito. Yeah. Tapi makanya to je to kutuli na paujaki tau yan ang kataw tuli paujaki asam pajasunna ni tilaw dong nasaba makade nabita orang yang teraniaya itarima pak dongan na to. At terima kasih ki kong katau paujaki nasabak langsut tu tembus pak dongang yang langi aja to siya tarewa to balas si maka malah dapai ko de kasempatan minalengi maka de patasau ko iya ko ang katau paujako atau ang katau aniaya ko sitongan na iya tu tau aniaya ko lalam minalik ko po ang Allah Ta'ala supaya terima pak dongang mo apa iya panatambus pak dongan natay kalau teraniaya nang katau dega agak paujayo ko tu kampung ay majato tu apa matanga-tanga itarima dong itu yo pokong kana tafsir ya tiki makanya itu di makoto tu ko decing ijama tatang ketantangan pada mi ko masigi mako yurus uwe ka patu tantangan pa itu ko masigi madu padupat tau pak pada mi tu pangurus masigi katau tu tau ya mi ko rapa itanang ka iya ko rapa ang katau tu maka gala mak beres saran sisa na majama tak dengin kato tau mako tu kato tu kasih tau denang kana mate tapi ale na mana jamay ang kato tu tau tasiru paminisang isuro mapuni radio nasa dewi segera kay pesa suro mapajalang ase dia nisangi asa aja pemjam nasa ko mapatu lampu macam mo tu iya jadi madu berupang makanya tu mandar rupa makanya tu ko masigi madu berupang ang kagonci pokah ang kagonci pas ang kato goncing Inggris kaya sa goncing Inggris kita kaya goncing Inggris na mo bau si dilatuk bau 20 na lamanang ang kapanitia masigi makoto lena to mapatu ase lena to masaring lena to matu to lena to mapatu lampu lena to mapangaja lena to bang lena to kama lena to memang cajimang lena to loma balanca goncing Inggris ya tuh iya lega pokoknya lena manang ang kato tu gonci pas ci di mana sana jama lega mak gonci masigi bawang lega kalian lah disuruh mancaji mana saya minta uka disuruh mana saya maponco sadaku ya lega kada kasi sana jama kecuali mak buka masigi gonci pas ya tu ang kato tu gonci pokah sisa kan di sana jama kabar biasa nak peskai jadi mako tu jadi aja mo ta malada manu ko masigi jama mako meltiha iya mapamulay capak na kampung ela tu capak na kampung dega masigi dega masalah na pak